যদি ৰখা পাৰা আমি দিম, সেইটোৱে আমি মানে ল'ৰাটোক কৈ আছিলোঁ আৰু কিন্তু আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে সি হত্যা কৰিলে নাকাটিলেতো এনেকৈ টেষ্ট নোলায়। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय थ' लोगोफोर जितु बाक्सा जिल्ला बागानपारा ओनसोल गेरुवा सनापुराव जालांनाय जाथाय सुस्मिता बर' होननाय सासे सिख्लाखौ गावनि गोसोथोनायानो माने खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांनाय। दा बे जाथायखौ लानानै नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायगोन। थ' जाथाया बोरै बोरै जानाय बिनि माखासे डिटेल्स आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन। थ' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थ' जितु सुस्मिता बर' जाय सिख्लाखौ गावनि बयफ्रेन्डानो गोसोथोनायानो बेफोरबायदि जाथायखौ खालामदों बा खास्रि बिस्रि बुथारनानै गालांदों होननायखौ माने नोंथांमोना मिथिनो मोन्दों। दा न'खरनिफ्रायबो आरो गोबां गासैबो रायजो राजाफ्रानो बे अजदखौ होदों आरो लोगोसे माने फोथायजाथावबो दा बे सेंग्राया माने गोमानानै दं जाहैदों आरो। थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे जाय बुथारजानाय बिफाया मा फोरमायदों एसे नोंथांमोना नायनानै लाग्रो घटनाটো। ঘটনাটো মানে যোৱাকালিৰ ঘটনা। মোৰ ছোৱালীটো তাৰমানে এজন ল'ৰাই ভাল পায় আৰু তাৰমানে ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিলে? নামটো সুস্মিতা বড়ো মোৰ ছোৱালীৰ নামটো। তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো। এতিয়া সি যোৱাকালি মোটামুটি 4টামান বজাতে আহিছিল ল'ৰাটো আপোনাৰ ঘৰত আহিছিল? ঘৰত আহিছিল দিনত আহি পেলাই গধূলি তাৰমানে 6:30 বজাত সি ঘৰত যাম বুলি তাৰমানে পথৰেদি ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যাওঁতে তাৰমানে মই ক'লোঁ যে পথৰেদি কিয় যাবলৈ আন্ধাৰ ৰাস্তা আছে ৰাস্তাইদি যা, যদি গাড়ী অনা নাই ঘৰত গাড়ী আছে গাড়ীটো লৈ যা বুলি মই তাক ক'লোঁ। সি কৈছে নাই পথৰেদি যাওঁ পটকৈ যাই পাম বুলি। তাৰপিছত আমাৰ আপিটোক আৰু সি ক'লে মোক আধা ৰাস্তা আগবঢ়াই থৈ আহ, সি বুলি মানে কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আপিটোও আগবঢ়াব গ'ল। যাই পেলাই এইফালে নাই আৰু মই এইফালে আৰু ৰাইজৰ মানুহৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ। এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে? এইটো ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ, ৰাতিপুৱা মোটামুটি 4-5টামান বজাত গম পালোঁ আৰু। কোনোবা ওচৰৰ মানুহ দেখি আপোনালোকক জনাইছে? এই গৰু দিবা আহিছিলোঁ পথৰত, গৰু দিবা অহা মানুহকেইটাই মানে দেখা পাই পেলাই আটা পাৰিলে আৰু আটা পৰাৰ পিছত মই গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছতহে দেখা পালোঁ আৰু বডিটো। এতিয়া মিজিং বৰুৱাই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে? হত্যা কৰা আগতে কিবা কাজিয়া চলি আছিল নেকি তেওঁলোকৰ? একো কাজিয়া পেচাল নাই। আজি মোটামুটি ইহঁতৰ ভাল পোৱা 1 বছৰ বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া অহা যোৱা আপোনালোকৰ ঘৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মানি লৈছিল? মানি লৈছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ছোৱালীটো বয়স হোৱা নাই, বয়সটো ৰখা লাগব বুলি মই ল'ৰাটোক বুজাই থাকোঁ আৰু আমি নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই, তই যদি ৰখা পাৰা আমি দিম, সেইটোৱে আমি মানে ল'ৰাটোক কৈ আছিলোঁ আৰু কিন্তু আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে সি হত্যা কৰিলে তাৰমানে। এতিয়া ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছেনে আপোনালোকে? ফোন কৰিছোঁ কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে। ল'ৰাজন বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈ? পোৱা নাই। আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰত গেৰুৱা সোনাপুৰ এই গাঁৱত এটা খুব নিন্দনীয় এটা ঘটনা ঘটি গৈছে। তো সেই ঘটনাক লৈ আমি বাগানপাৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। তো আমি আমাৰ যে প্ৰশাসন এই প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াৰ আঁৰত যোনে মেইন কালপিত হয় তেখেতক অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি যাতে ব্যৱস্থা কৰে। হয়, এতিয়া আমি পৰিয়ালৰ লগত আমি কথা পাতি আলোচনা কৰি আমি তেখেতসকলৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াৰ যি হত্যা এই হত্যাটো তেখেতৰ যি প্ৰেমিকে হত্যা কৰে বুলি তেখেতৰ পৰিয়ালে সন্দেহ কৰিছে। তো যোনেই নহওক তেখেতক আমি উচিত শাস্তি ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে কি বুলি কয় জেগাটো? গাঁৱৰ নাম গেৰুৱা সোনাপুৰ। ঘটনাটো কওকচোন কি হৈছে? তাৰমানে যোৱা 5টামান বজাত ল'ৰাটো আহিছিল বোলে সিহঁতৰ ঘৰত। তাৰপিছত 6:30 বজাত ওলাই আহিছে বোলে ইফালে। আমি দেখা নাই দিছোঁ আমি, কিন্তু মাকো নাই এতিয়া আবুৱাক আৰু দেউতাকে কৈছে সোধাতে ৰাতি যদি ছোৱালীটো নাছিল কিয় আমাক খবৰ দিয়া নাই, আমি বিচাৰিলোঁ হয় নহয়। পিছত দেউতাকে কৈছে মই বিচাৰি আছোঁ, ফোন কৰি আছোঁ, ফোনত পোৱা নাই। ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিল? অৰ্চনা বড়ো বুলি কয়। ছোৱালীটোৰ নাম এনে অৰ্চনা বড়ো। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গম পাইছে ঘটনাটো? ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ। এই ভীমে চেত্ৰী বুলি কোৱা তাৰমানে এইটো গৰু দিবা আহিছিল, তেখেতে দেখা পাইছে। ৰাতি হাতীও আহিছিল, হাতী মাৰি থৈ যোৱা বুলি কৈছে আৰু ভীমে। কিন্তু হাতীয়ে মাৰছি না কিয়ে মাৰছি, ওচৰত আহি যেতিয়া দেখা পাওঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ। তাৰপিছত এই দেউতাকে ক'লাক যে আমাৰ ছোৱালীটো নাছিল ৰাতি, এইটো মোৰে ছোৱালী বুলি ক'লাক আৰু ওচৰত আহি পেলাই।
কি সন্দেহ কৰিছে মানে ল'ৰাটোৱে হেৰি ওলাই আহিছে একেলগে, গতিকে ল'ৰাটোৰ ওপৰতে সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু আমি। ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো না কি বোলে, মিজিং না, ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং। একে গাঁৱৰে একে গাঁৱৰ নহয়, সেইটো চুপাৰ। আৰু ঘৰত খাওক বুলি কবি দি খেদাইছিল তাৰমানে আবুৱাকে, এইটো কবিটো লৈ যা ঘৰত, কবিটো এতিয়া ওচৰতে পৰি আছে, বন্ধাকবি এটা আৰু ফুলকবি এটা ওচৰতে পৰি আছে, গতিকে কবি দিয়া হিচাপে কবিটো ইয়াতে পৰি থকা হৈছে, ল'ৰাটোৰে কাম হ'ব। আমাৰ সন্দেহটো এনেকুৱা আৰু যদি কবিটো ইয়াতে পৰি নাথাকিল তেতিয়া বেলেগে কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিলোঁ। হাতীৰ আক্ৰমণ বুলি ভাবিলে হয়। ভাবিলোঁ। थारैनो नोंथांमोना नुबाय थ' जाथाया जोबोद सिरियास। थ' सेंग्रायाबो बे सिख्लानि न'आव फैदोंमोन आरो बे थांनोसै समाव माने बेखौ सिख्लाखौ दोनलांनो थाखाय लिंदोंमोन आरो दोनलांदोंमोन। बिनिफ्रायनो गोमानाय अखानायै सोरांनानैसो माने गोथै सहखौ नुनो मोनबाय। जोबोद आश्चर्य नङा होमबा? थ' मा होनबावगोन दिनै गामिनि जुगाव थ' जोंनि बर'फ्रा माने बेफोरखौ बारा सिरियास लाया नामा? नोंथांमोना नुदों साननैसो चिरां जिल्लानि जे लावथुइ पिकनिक स्पटआव सासे सावतालि आदिबासि माने सासे सावताल सेंग्रा साइनो किस्कुखौ देगारजों थुदोंमोन। देगारजों थुनानै ओमफ्राय हस्पिटालाव लांबाय लोगो लोगो। मानसियाथ' जेबो जायासै, मोजाङैनो दङ। दा बेखौ लानानै पुलिस स्टेसनाव थांनानै ओरैबायदि गोब्राब माने धरना खालामहैदों, सोमावसारहैदों, थानाखौनो सोमावग्लुंहैदों, गेट सेट माने सिफायहां बेफोरबायदि बोखे बोखा खालामहैदों। दा जुदि गुबुन हारिनियाव जानायमोनब्ला ओरैबायदि दोहौ जासिगौमोन दिनै, ओरैबायदि माने लोब रायजोफ्रा बिनि सायाव धरना होसिगौमोन। थ' बेनोसै, दा बे जाथाया बर'आनो बर'खौ खालामदों। नाथाय बर'आनो बर'खौ खालामदों होननानै बेखौ हगारनाय जानाय नङा। दा बेखौ हमनानै फासि नङाबा थैजासिम जेल होथारनांगौ। दा बेफोरबायदि खालामनायखौ ओरैबायदि इनाय। थ' बे सेंग्राया गोसथोदों, सिख्लायाबो गोसथोदों। दा सेंग्रायाबो सिख्लायाबो गोसथोनायाव न'खराबो जेबो बादा गैया, न'खरा राजिखा। नाथाय बैसोखौल'सो बिथांमोना नेदोंमोन। सिख्लाया जाहैबाय 17 बोसोरनि जाहैदों। दा बिथांमोना बैसो उन्दै, हाबा होथ'नो हाया आरो सेकेन्ड इयाराव फरायबाय थानाय हिनजावसा। दा बेफोरबायदि जेबो हेंथा गैयियाव बे सेंग्राया लाइन थांबाय लोगो। मानो थाखाय बेफोरबायदि खालामनो मोनखो? मा जाहोननि थाखाय? बे माने बिराद आसरित आरो। बेखायनो जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि लाभ स्ट'रिफोराव गोलैयो, लाभ जेहादाव गोलैयो, नोंथांमोना गावखौनो एसे सांग्रां खालाम। हिनजावसाफ्राबो एसे सांग्रां जा। दा बेफोरबायदि माखासे समाव गोबां रादाय होनाय थायो सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव, गोबां खोथा होलायनाय थायो आरो मालाबा समाव बै खोथा होलायनायखौ माने नेवसिनानै सेंग्रा सिख्लानि गोसथोलायनाय समाव दान्थे बिदान्थे जालायलायो। आरो दान्थे बिदान्थे जालायलायनायावनो दा सोरबा बायदिया माने धोर्ज गैया, दा बेफोरबायदि माने माखासे जाथायखौ खालामो। थ' गोसथोलायनायाव ओरैबायदि, थ' जायखौ नोङो थार मोजां मोनो, बे मोजां मोननाया जुदि सोरजोंबा एसे रायज्लायोबा, सोरजोंबा एसे सोमोन्दो लाखिबा, सोरजोंबा सिनाखि जायोब्लानो बेखौ माने दुसियो, बोराबो, रागा जोङो, हेंथा होयो, दा बेफोरबायदि जायो। दा बेफोरखौनो सहायनो हायाबा सिख्लानि सायाव माबा मोनसे खालामनो गोसो जायो, बा बै सेंग्राखौ माबा मोनसे खालामनो गोसो जायो। दा गोसथोलायनायाव बेफोरबायदि जायो। दा बेखायनो जायफोरा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामजादों, नोंथांमोनाबो एसे आन्दाज खालामनानै नायदो, एसे गावखौनो हमथानो नाजा, गावखौनो एसे सांग्रां खालाम। जुदि गोसथोबाय होननानै जुदि गावखौनो गारसोनानै बे सेंग्राया जे बुंहरगोन, जेराव लिंहरगोन बेयावनो थांनाया माने बिराद साननो गोनां। बेखायनो जेराव सेंग्राफ्रा लिंहरो बेयावनो दा थां। दा हयथ'बा सेंग्राजों मालाबा समाव नांलायफेरदों, बा सेंग्रानि गेजेराव सेंग्रा सिख्ला गोसथोलायनायनि गेजेराव माबा मोनसे हेंथा हेंथि जालायदोंमोन, बेखौ लानानै बिथांमोना बिदि खालामो सोरबा सेंग्राफोरा। नाथाय सोरबा बायदिया बिदि खालामा। दा जिथु जाथाया जाबाय बिराद साननो गोनां, दुखुनांथाव। इसेबां जुदि न'खरनिफ्राबो गनायोब्ला दा बे सेंग्राया मानो बिदि खालामनाय? दा सेंग्राखौनो होननानै बयबो अजद खालामदों आरो मोनथिनायावथ' सेंग्रायानो बायदि। थ' सेंग्राजोंनो थांफादोंमोन सिख्लाया, सेंग्रायानो खालामदों आरो बेबो न' खाथियावनो खालामलांदों। दा ओरैबायदि जायगा, ओरैबायदि। दा बेखायनो जाय सेंग्राया बेफोरबायदि खालामदों बेखौ हमनांगौ, हमनानै बेखौ आयेन हिसाबै हाजासे जाय सिख्लाखौ बेफोरबायदि अयनाय खालामलांबाय, दा बेखौ माने फासि नङाब्ला
अराय सम जेल जानाय मान अम्ब्रकेट दा बेफोरबायदि साजा होथारनांगौ लाइ होथारनाङा दा नोंथांमोना बुजिखाबाय बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा कमेन्ट खालामनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जोबोद माने दुखु नांदों दा गोबां जाथाय जागासिनो दा बे साननैसो जाथायानो जाथाय एक्सिडेन्ट जालाय दा बेफोरबायदि बुथार जालाय दा मा जागोन माने रैखाथि गैयै बायदि जालांबाय आरो मा होननानै बुंबावगोन ओरैबायदि सिटुवेसना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि बेखायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा एसे बेरायनाय रंजानाय समाव एसे गावखौनो थाल लानांगौ थ' बेरायनो थांबाय गोसोबायदि बिन्दास खालामबाय थ' माबा मोनसे जाहैबाय नुवाखै माबायदि जाहैखो ओरैबायदि माने दुखुनांथाव जाबाय जाथाया दा बेफोरबायदि आरो थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो